Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Hanyu Trap Youth Council Education Cell hapu kajingalam usamla enlang sawian. Haka Hanyu tarik urber hajar pesan kalalit meni kendu UIS Officer u Dr. Joram Beda, ubadiru chairperson jong Meghalaya Medical Service Recruitment Board Shillong, banpan jing syai ban keli nak ikadaw balapalat Advertisement Arsien ya post Medical Physicist kam Radiation Safety Officer. Haba keren syikla patai kubor usamla enlang sawian, ulaong baha usnem hajar pesaw ke Meghalaya Medical Service Recruitment Board kaladap ban pelat ya kanika post tangi ki reserve seat kata tangi khasi jantia hendrei ulaong pat baka bapeningok pat ya kaseng badang mensyam tayo nakaliang ke recruitment board kala pelat advertisement biang ya tika juk ke post dak bapen kalapat syaka unreserved seat kata dak ba ailat lang ya ki bajela ban apply ya ke juk ke post ulaong ban nakaliang u Dr. Joram Beda haringkat kejinon lang ki wei ki doktor kila pensyai bakim don kenu-kenu ke jingle Shiliang Khmat namar ba ya kani ke post kila dap ban pelat advertisement hadu hendriusien bat uong bah pedeng kita ki hendriusien ki ba apply ki long tang laisien bat ki deiru ki ba lapas tang ya ke MSc Physics kim dei ki ba pas ya ke Medical Physics bat kim don ru ya ke Radiation Safety Officer Certificate bakin syathung kum ki Medical Physicist kam Radiation Safety Officer kasing kala dawa badai ban pensange ishwa ya ke post Sing layo ban kedua ya Dr. Joram Beda being secretary jong ka health department. Aga bedai bat kani ka recruitment process ka bedai bat ka post medical physics com radiation safety officer. Aga ba nakalian jong ka sangil iba nakalian jong ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board house nam arjar apsaw kala advertise ka post. Aga first advertisement kala bu tang ya ka tang kala bu hakta ka reserve seat. Lani kata reservation seat tang kasi jantia ban apply ka position medical physics com radiation safety officer. Dai ka ba peningwa bat ka ba penkendit ingi kalong bangil iba mention tayo kata mentau senam arja apsan ya kejuk advertisement la advertise biang hakat limba kani ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board ya kani kejuk position keluar kani ka post akaba la penkelapat ya kata ka reserve seat ka balamang ya ki kena kasi jantia saya kata ada reserve seat kabumut ba menta kani ka seat ka bala reserve di kasi jantia an yo bahak lang ban dam taki kena dani nam taki taki candidate ki beli barjela di belum eligible ban thum ban thapkam lani ban sathung gum dia taki medical physics com radiation safety officer bat nakaliang sangila dawa hagajing keren bat jing kendu mentan bat ki bat IS Dr. Joram Beda rengkat bat ki doktor rumah di department ngini yo punya tai bat ya terbah lor kani kamat hari nakaliang ke department kalau ba kani kamdei ba kadang kanu jing ya Shiliang nakaliang ke department nakaliang ke board recruitment board kalau dapat advertise kani ke post lah Andrew Sien dari hakini ki Andrew Sien tentang laisen hakini ki laisen ki dan ki kena kasih jungi mah kasih jantai ki bela apply ki kena ki bela pas ya ka MSc Physics tambakin dapat ki bela pas ya kata ka medical physics but kemudian ya kata ka RSO lani taka radiation safety officer certificate mah mungkin syatungum taki MSc medical physics com radiation safety officer but deh lor kini kerong rem bana kalian ke department kamchim layo itaki eligible candidate rela dan tang taki rei at present kadang ko ka candidate dapo asam kum ka jing batai jing department ba kani ka kum kata ka medical physics ka badai kum ka radiation safety officer badai lor kini kena ban kalian ke department kompansi ban Pynkylla unreserved seat kang ban pililat pat kita ki candidate ki belum eligible namar ba kalian department klai thuro ba ka hadum tamne ka kalian ka nak ko kya jong sokar jela kamtam po hospital mah namar kani ke dei bat ka kani ka benta jong kani ka post ka dei bat ki patient ki bayo jempak cancer de hadum tamne ki padani kita ki RSO permanent mah ban ada kamdani kita ki permanent staff kita ki permanent RSO kan bu kan juga ka bakraw ya ka tenat juga kot ka kyai burok ka wei ban sumar kita ki nopang namar ba ki lay thuro na kalian department ba ki kan sedang kita ka machine thamai mah ka MRI machine bak ka system ka brem ha ka ba treat ya ki patient cancer patient dan deh lor kini kan ba na kalian ka department kalau ong ba la ailat khnang ban la ban start bat khnang ban la ban pilkroi no ban thungi gi breu khnang ba long pat kajum tai da ki patient kita ki cancer patient ban kami kajum sumar limba kan ke MRI machine dan kalian kesang ni banjor ba hot ila ong ba hot ni menjor ya kai kajum keren jong ke department rai ila
Dawaru ke department bakade bat sangye shwa ya mata support bakadai extension mar katkum ke jingtep ke jungi kidan ki candidate udan we candidate uba mensaw di contractual mo la satu kan ka bentah retang nomor ba ka sem ke department ban advertise kata ka permanent post la hapan le train no shaba but rengi la ong ke department ba dai ban sangye shwa bat ni krendo bat kini ki candidate belum eligible ke bidang kasih jadi kategori bagaimana ban apply pada ada dan ki candidate mo dia semar hadu umta menel dia si kimdan ki candidate ki batip sapang kane ada dan gini ki samla jungi ki pendap ya kata MSc physics buat ki pendap ya ka diploma haka medical physics but kemudian ya kata radiation safety officer certification jadi ban apply ya kani ka post samar ba kani ka post kalong highly demand but ada dan ki kena kasih jungi ki bala ban apply ya kani ka post nak kalian ke sokar jela nak kalian ke department kalau kularo ba kani ka post ki kalian tang syaki try jela but kanum ai dalile syaki taki bar jela